I say good news I by na way yenua Christian Atsu twasam ye ho babia ohye just say watemu atum say na ne voice kra fa wa bre because ade adwiri am ya hwe wa fitibro ni na ye ho ma cha bese atwam amenne na ye hu so wo hyemu a I just say the radio say what you say ni onyam kan ni din aw asafu Yehowa yei ani onyam kanidi asafu Yehowa people the Pentecost over say odiamo ho nyame ani oyiti mdo odiamo ho nyame be hyem yes ye ho Christian Atsu ye hu no pra kakra na wo 9 floor na dwiri gram a dey a obepra ti bra pra ti ufi soro be hasie ma abre nya somo na ye hu bra isu mama fi sunu kra ma o say to bia o esu na fe esu na mew ma usuan it is not coming na fi twa emre na me to aso esa me tell me wura ti me to aso di a kira me so atwa bre me na ada sha ma bre block kakaka bia na da nan so fiji blog yi fe atwu nan ne nan no de be board no blog just say wa bre ne sai so ba ko yi serious sir nkramani na hwe ni nkramani hu krama ya sha dase ya training mu hwehwetwo mu je tise obi su